Kasing Meghalaya Powerlifting and Fitness Association minta kasngi kalay thuwa baladap jet shipongut ki weightlifter ki banya shiminta haka national bench press competition kabanlong hagowa naduk ka khanril terik haduk ka arpasan terik unai wing. Kinongkit kamjong kani kasing kilay thuwa ya kani ha Shillong Press Club ha Shillong. Hadindu di bang supmen da kalau jing ko ki players ki ba kadang-kadang kita strength ki ong mo ki ba ki kai hajiman kasngi ka squat ka bench press ba deadlift ki ba jule bor there is a no jule tang na sendai kadang kamata ka ba ka jing ko klanti ki banta be ki ya tu ka jing lin ki pansna ko le kai klong ba kila ban le e ha jing ki ban compete ba ki we ki state ba kam tang ba we hiri ma ba dai ni powerlifting India ka affiliate ko ba I president na bang ba Asian Powerlifting Federation atau ba ka International Powerlifting Federation. But kadang kajing ati bahatu ka Commonwealth Game, but ka Paralympic, nanta but ki ki sports beri apa beri powerlifting jangka international. Ti kumla musyong hani mo, ek bagan kini ki players bikin naik. Bahadin bikin layo kin sajid ani kita wan ka first to third kina kom arulai, kila aban 30% nagari jangka India. Long Hong Kong. Kini ngam na kumuha ni kadang na ikam ko rakan dari kini. Ti ikata ko yang ko bersai. Ti kumusi bandar mo ik ba I president Ongban bakani ka powerlifting mai pa unstang habar state. Ka kumentahe ngidan taki iskas hills person ni bat na po riba district. Ti ko ba kani ka powerlifting kandong na po Eastern na po Giant Hills na po Garo Hills West Coast Hills. Kan boleh ba bagi players kini players ka kinyo ban peni ta ka strength jongki bagi na ban kalau ngani kum klanti la iki ransan iki ba kin mi desi dan ka strength handre kim dal nanti banya tadi gajing afri jongi ba kini ka powerlifting India kalau gajing ka khu gitu kim ka jingmut kata ka bagi la ban le hajing jongki but kum ono kini gajing powerlifting kalau no desi ka strength ada kata bor ki mukino kandong ro bakino soro kamtam ta no ibon ga stam be ka gym ba kalau sa ka gym to ki lada ki sim ni kala na sim kum kata ka bakin le nam ta ji imade ba kamtam ro nam ta state ba chu ka gym ka khu kalau ki ba kani ka powerlifting kadang ka banda be kadang ka job reservation ba kila ban apply kam but de ka certificate ka state ba ka national kumba na chu Masuk ke mau masuk ni dia export kota ke bami na po ne ke Indian Postal bahan ni isi kadang-kadang ke North East Circle ni ani klang ni ya ke buka Government of India baru nembus kai ya kata ka kabu tang ya gitu kiba dan aga sports bigla ban apply ni kam ni bakade kan kot menta laitrik na ajar apko koi tigitu dan kata certificate ke sports kila na apply ni kan bak ka powerlifting kede gawe na kata ka ba kani go government kala hanif I la ni hanif samba le sigi dan jumut ni sports kumba kedi post la ni gane hani if you make a division katu de coefficient di ai kalau kita bukan jumut bang post kita ini de ki competition authorized certificate mud kilaban apply ni post but hani I ro make la dengan three post lightly iwe sa kata but hani I yang ta list ka ba jadi ka government of India ka post office ka pasal ko irang ni ka powerlifting pi hane mutkan ni kino ki bala qualified la yusuf ki ka pa ni post lo jigar ko ka ki tang fitness lani bakalong jigar ko ki banyo kam jam do ti kata de islam thang jama de mata tinga kwa lisi di ka kaseng jang di play apa ki ban lai Sri Everson Khatbi khio nanta Anastasius rendang sungi Sri Tenshan Kupar Maulang
Shri Jonathan Nyota, Shri Frankie H. Nongrom, Audit Coach, Nata Shri Jordan J. Nyota, Shri Donald Rambai, Srimati Angel Mary William Umlong, Miss Dapisa Nongse, but Shri Hilarious Karbikio. Ti kini ki player ki bangila expect bangila ti ka ika ba kongsan kalong ka ni ai men sia miki namar ba barbar hi kat bangi pet ki player ki ba lek shabar ka we kalyang ka balong bangimdan ki ban burom ki shop kin wan ani ban lek ti kum ni hi na kalyang ka association ni ai khublei ya bpb player balak loy men sia balak loy shisha daladi ban yelek wala da kalong ka expenditure bakin lut na kilo mereka wait kami think kalau ba kuman chuang na kalian ka fitness hi mentah baru hi kuman chuang hak tin ngoi health as well tingi don kami ya kejingkot jengkhia nadu iba kadai kejingkot jengkhia le kadai ka spa ba umdan spa i rem hal khamat kejingkot jengkhia ndai habai perkhat ya kani kejinglek ka kai ka bakongsan mentah kalau bangi kum ki nong kum na kalian ki association ni kin tu ya baru kitu kiba kena wan hagi kwa ban lek kai ka balat na kani jing sniu kidi ban join ha kalong kanu kajing lek kai la kalong ha football la kalong ha tennis la kalong badminton any game dan swimming and la ni ka gym ndre ka bakongsan hi balat na ki bro kini jing sniu te khamtam mata na bun kilong yeng long sam ni ki janjar nam ta ki khun ki ti ban pet mo namar bole kala jele pra kani jing di drops te ndre ka haba brio ulet cha kajing lek kai Tika penlong yu bo un pelat ya kitu kijing di boro. An kadika there's no rehabilitation center than any other like na kajim. Kajim kadika way but ki sport monkey sport kidi way ki balong ka rehab kadika rehab ya ki pelat na dana mandi ban kila maintain bit kitu ka physical fitness ya ki nadu bakin kier stem bakin thia and bakin kran ki briru kanum don chu mano jing klumar hasnong ru an gade gata kawai ke bakongsan kalong ba sisian hi baki kena kila let ha kajing la kai ki maintain ya ka discipline le job ti sa kawai ru kanong ba ka fitness hi kamut tang yang ni ki bakam ki badang samla kamut di baru hi nadu ki teman ki kloro ki should ki dang step ki should ketu ya ki samla mo ban ki dang step banyak ka step ban ya ka pengat namar ki lat lut nadu ka jengmut jum perkhat ru kampai shu she ru te ka jengmut jum perkhat sisian ba ke kamdal chu tu ka jengmut perkhat banong ban pai shu jing sniu ban pai shu kat ni ka pam ka di hendai la perkhat bi kumno ban mitin ya kamer ka te ka wei ka long ka ba sa ka wei ru ka long asos nei ba kum na kalyang jungi ni pet hadu mata na kalyang ka gom ni hadu mata kamdal jing rap ru dengan sosi ban ong wala katarung ni so tunat bagi player ki balik menta ki peni shisha ba wala da ka government kam dan ru ngin let la di tingi kum na ka alliance ka association ru kat bangi don hi nginala man kersian ki tinga kenturu wala da ka government ni ka ploy wala da layo yo ikani ka press release ru ti ladang iwan ha kunu por ban yarap ru so ba ayeng jingrap ba don ki kena ki ba nakawan ki wan na yung badok Ndai bom dan la pan ki susah kuno. Ndai la da don ki bala ban support. Lani ban stand seki tekan kiyo sa prangke. Naduk ani ke jinglek kairu. Kubis bun tanam tak ni.